veče, poštovani gledalci. U današnjem klipu ću se baviti jednom jako teškom temom, a to je krađa beba u SFRJ. Ona je trajala od 1960. do 1990. godine, znači punih 3 decenije, odnosno 30 godina, i u tom periodu je ukradeno po statističkim podacima između 220 i 240 hiljada beba. I ja ovim klipom želim da pošaljem poruku svim tim monstrumima i degenericima koji su krali tuđu decu, a poruka ide ovako. Svako ko je krao tuđe dete, želi mu da sahrani svoje pre nego što sahrani samoga sebe. Nema većih ološa na ovoj planeti od onih koji tuđu decu mogu oteti. Džaba vam određene lažne matične službe centara za socijalni rad, lekarska etika i policijska značka iz SFRJ u kojoj ste se toliko kleli. Taj navedeni trougao prodao je po svetu između 220 i 240 hiljada novorođenčadi. Psihički ste osakatili hiljade porodica zarad nekih pišljivih maraka i kovanica. Uzimali ste 10.000 maraka za jedno dete, a 15.000 maraka za blizance, da Bog da goreli u paklu i seme vam se zatrlo što pre. Bolesni mozgovi, monstruozniji ste od fašista i Goli otok bi bio mala kazna za sva vaša nedela i sva ona zgarišta koja ste ostavili iza sebe. Strašno je da ljudi mogu biti toliko bolesni, da postoje toliko monstruozni mozgovi koji kradu tuđu decu i prodaju inostranstvo. U Nemačkoj i ostale zemlje zapadne Evrope prodavali su decu. Kako ljudi žive sa tim, ja ne znam kako to mogu da rade. To je po meni nema većih monstruma od takvih ljudi. I evo sad ću pročitati podatak jedan. U SFRJ je od 1960. do 1990. godine rođeno je 4.660.714 dece. Znači 4.660.714 dece, od toga je mrtvo rođeno 22.792, a umrlo je čak 228.000 odojčadi, znači dece do nepunih godinu dana. Znači 240.000 dece su navodno umrli. Određeni broj ljudi iz matičnih službi centara za socijalni rad, određeni broj lekara po bolnicama, po porodilištima i određeni broj ljudi iz policijskih struktura tadašnje SFRJ su se time bavile. Ti ljudi i danas hodaju našom zemljom, a mi ne znamo ni ko su, ni šta su. Nadam se da će pravda izaći kad tad na videlo. Želim da se obratim ovim putem i porodicama čije su bebe ukradene, da istraju u svojoj borbi, da istraju pravdu do kraja i nadam se da će jednog dana celokupna istina izaći na videlo i da će ti ljudi koji su krali tuđe bebe, ti monstrumi, da će biti osuđeni i da će porodice doći do svojih nestalih beba, da će uspeti da ih upoznaju. I eto, taj problem već traje decenijama, od kad sam se rodio, stalno se to provlačilo i u osnovnoj i u srednjoj školi i evo i dan danas, nažalost, taj problem se konstantno provlači i do dan danas nije rešen, nažalost nije rešen. Nadam se da će, kažem, pravda izaći na videlo i nema većih monstruma od tih ljudi koji kradu tuđu decu. To stvarno, to nije ni za vešanje, ni za streljanje, to je za spaljivanje na lomači, bukvalno. Tako da, eto, to je to. I neka porodice nestalih beba potraže pravdu na svim mogućim sudovima. Znam da već traže pravdu i koja je spora, nažalost, ali je dostižna, ali treba samo strpljenja i nadam se da će istina izaći na video. Eto, toliko.